igama lami Amathuba Sizonke. Ama-perpendicular radius bisect chord. Kumboniso ondlulile sibonakalisile ukuthi uma unendilinga enenkaba ka-O, u-OD i-radius ye-bisector ye-chord u-AC. U-bisect usho ukuthi ihlukanisa kabini, ngakho-ke u-AB uzolingana no-BC. Sibonakalisile embonisweni ondlulile ukuthi u-segment u-OD u-perpendicular ku-segment u-AC. Loyo mboniso loyo ungawubuka futhi uzizamele ngokwakho ukuxazulula uma ungabuka kumiboniso ku-Khan Academy we-radius is perpendicular to chord, uzothola ukuvezwa kwalokhu. Engifuna ukukwenza-ke kulo mboniso ukuhamba ngenye indlela. Uma sazi ukuthi u-OD i-radius futhi perpendicular ku-chord AC, engifuna ukukwenza kulo mboniso ukuveza ukuthi iya-bisector. Ngakho asicabangeli ukuthi yi-bisector kulo mboniso, sicabangela ukuthi i-perpendicular. Lana siqale ngokuthi iya-bisector futhi sathola ukuthi i-perpendicular. Lokhu bokusembonisweni ondlulile. Manje-ke sizoqala ngokucabangela ukuthi zi-perpendicular bese siyabonakalisa ukuthi zi-bisector ngoba sikwenzile embonisweni ondlulile. Siyazi sizokwenza ama-triangle lana. Sesazi okuningi ngama-triangle manje. Sizokwenza ama-triangle lana amabini ngokwenza amanye ama-radius lana amabini, u-OC kanye no-radius u-OA. Lokhu kunesidingo ngoba siyazi ukuthi ama-radius wendilinga eyodwa ayalingana. I-radius ayiguquki kundilinga, ngakho-ke nalezi zombili zizoba nobude obufanayo. Mhlampe uyabona yaphi? Awuthi ngilebulele yana ngo-M njengoba sengilebulele laphayana, ngoba sithemba ukuthi lena izoba yi-midpoint. Ngakho-ke la izoba yi-midpoint ka-AC. Ngakho u-triangle u-AMO yi-right angle. I-right angle ka-AO yi-hypotenuse. U-triangle u-MCO yi-right angle lena yi-hypotenuse yakhona. Sesibonisile ukuthi ama-hypotenuse anobude obufanayo futhi womabili lama-triangle lawa ahlulelana uhlangothi u-OM. Ngakho-ke u-OM ulingana no-OM. Kumboniso ondlulile, bengichazela kuyo lento lena. Lapho-ke nasikhulume nge-SSA, i-side angle, ukuthi ayisiyona i-postulate leyo. Lo mboniso loyo ngiyacabanga ukuthi okuningi ekutheni kungani ama-side angle angase ama-postulate. Kulo mboniso lona sithe i-side angle akusiyi-congruency e-postulate, kodwa-ke sitholile lana ukuthi u-RSH yena-ke u-postulate uyi-congruency e-postulate. U-RSH i-congruency lapho sinama-congruent angle amabini. Uma ubuka lento lana sinale-right triangle, sinalama-right triangle amabini. U-AMO yi-right triangle kanye no-CMO nayo yi-right triangle. Ngakho-ke nalana sokuthi u-triangle AMO u-congruent ku-triangle CMO. Isizathu leso ingenxa ye-RSH, ingenxa ye-right angle side hypotenuse postulate. Bese-ke uma sazi ukuthi a-congruent nama-corresponding side azoba congruent, ngakho-ke u-A i-corresponding side ka-MC. Siyazi ukuthi u-AM uzolingana no-MC ngoba i-congruent
phansi isho ukuthi lezi zizolingana. Ngakho-ke na siyazi ukuthi lana siyazi ukuthi u-AM uzolingana no-MC ngoba zi-congruent. Lokhu kusho ukuthi izinto ezi-congruent ziyalingana-ke. Manje-ke siyazi ukuthi u-OD uyi-bisector ka-AC. Sikutholile besikade sikufuna. Enye indlela besingabuka ngayo la besingenza ngayo sibuke ngayo u-RS, u-right triangle side hypotenuse, ukusebenzisa i-Pythagoras theorem. Sivele siyazi ukuthi u-OA ulingana udwebelana ukubonakalisa ukuthi senza enye into ehlukile lana. U-OA ulingana no-OC. Siphinde futhi sazi ukuthi u-OM ulingana no-OM, ulingana naye ngokwakhe. Siyazi futhi sukela kuma-hypotenuse theorem ukuthi lana u-AM squared ohlanganiswe no-OM squared ulingana no-OA squared. So ulingana no-OA squared. Siyazi ukuthi kule triangle lena esesandleni sokunxele u-AMO, siyazi ukuthi kule triangle lena esesandleni sokunxele u-AMO singenza ubudlelwano obufanayo ku-CMO, ukuthi singathi naye u-CMO singenza ubudlelwano obufana nale triangle lana, sothi u-CM squared ohlanganiswe no-OM squared uzolingana no-OC squared, Manje sazi okumbalwa, sazi ukuthi u-OA ulingana no-OC. Manje ngesibonelo singafaka u-OC lana, singashintsha sifake u-OC ngoba bayalingana, u-OA uyalingana no-OC. Ngakho-ke lana singafaka u-OC bese soyabona ukuthi manje ngiyaphi ngale nto lena. U-CM no-AM nabo bazofana, kodwa-ke uma ufuna ukuyenza ngenye indlela ethe xaxa, ungasusa ngo-OM dlanga zombini kanje, uzothola u-AM squared olingana no-OC squared osusa ngo-OM squared. Lokhu kusesandleni sokunxele, bese-ke ngapha esandleni sokudla khona nakhona wenze njalo, uzosala no-CM squared olingana no-OC squared osusa u-OM squared. Bese-ke singathi i-principal root yalokhu ngoba sinendaba ne-positive root, ngoba asifuni ukuba nebanga eli-negative. Manje-ke uma uthatha i-principal root uzoba nobani lana, uzoba no-M lana ube ne-square root sakho okanjena. Lama quantities womabili ayafana. Ngakho-ke na u-AM ulingana no-CM, zombili zilingana nale quantity lena. U-AM ulingana no-CM futhi kungaba yi-bisector. Lokhu kunomqondo uma wazi ukuthi ama-side amabili wama-triangle amabili ahlukile ayalingana. Ungasebenzisa i-hypotenuse theorem ukuthola uhlangothi lwesithathu. Lo hlangothi lolu lwesithathu lwakhiwa ilamanye ama-side amabili ngoba i-right triangle. Lezi izindlela zokuthola into efanayo ukuthi uma u-OD perpendicular la uzophinde futhi
abe yi-bisect chord. Masibonane.